Majikan lanang, majikan wadon. Ibu hajat apa hajat? Bos Empang Wong Jakarta. Bapak Bos Empang Wong Deka Jakarta. Perawi. Mama Kenji bos Taiwan. Sinde kawasan gedung kendur Rangda Loro Rangda Pindo Mama Kenji Bosongko Mama Eri Sinde kawasan gedung kendur Rangda Pindo Curiga malah pengen kakang curiga cemburu malah pengen kakang cemburu cemburu curiga rasa rindu lan cinta Mama Kenji Wasanta cinta kadang butuh rayuan kembang mama bulu enak sing tas tukaran diambung pipine dijamin pasrah ngaplang-ngaplang tambah gede tambah kenceng cinta ibarat singa luwih gede kemene tambah gede cemburune sini kawasan gedung kantor Rangda Pindo kita sih tempat pisan Juga kangge seluruh kuningan timur yang sedang monitor. curiga Curiga. malah pengen kakang curiga Tas. cemburu malah pengen kakang cemburu cemburu curiga rasa rindu lan cinta melas Deni sedih bae sung kau senai emang ibu di kita cinta kadang butuh rayuan kembang Oh iya. Sa. malah luwih enak sing tas tukaran diambung pipine dijamin pasrah ngaplang-ngaplang ora sih kita ora Oh iya. oroman Bokat. cintaku lah ning kakang ibarat kamera ngeblur ning sejene fokus ning kakang bae
Demikian berlalunya tembang aplang-aplang dan berakhir pula untuk segmen pertama ataupun segmen pertama. Insya Allah nanti pada ibadah sholat Jumat dilanjut lagi masih dalam kebersamaan bareng sing duet Tengdung Klasik Mimi Cici Group yang sengaja undur diri untuk sementara waktu bersama menjalankan ibadah sholat Jumat. Dilanjut lagi station berikutnya masih bersama Tengdung Klasik ya Mimi Cici. Matur sepatu pun. Thank you.